Znate ono kad smo bili deca pa kažemo puj pike ne važi i to bude kao neki magični restart igre. Međutim u stvarnom životu to ne postoji. Iza svake odluke koju si napravio i svakog tvog postupka mora da postoji tvoja lična odgovornost. A ako su ti tvoji postupci u vezi sa organizovanjem i sprovođenjem najvećeg oružanog sukoba i najvećeg genocida u zemlji, moraš biti svestan da posledica najčešće dolazi u vidu gubitka života. Tokom Drugog svetskog rata je bilo mnogo njih koji su vrlo marljivo i entuzijastično sprovodili nacističke ideje u praksi, ali kada je rat izgubljen, nisu bili baš spremni da plate cenu svojih dela. Nažalost, takođe je bilo dosta njih koji su bili spremni da ukaljaju svoju čast, pomažući istim tim ljudima koji nisu želeli da snose odgovornost i pomogli im da izbegnu pravdu. Ja sam Igor, a ovo je priča o tome kako, kojim putem i gde tačno su nacisti pobegli iz Evrope. Moram odmah na početku da naglasim da ova tema do današnjeg dana nije u potpunosti razjašnjena i nikada neće biti, ali mi možemo da pričamo o tome sa informacijama koje imamo. Postoji to pogrešno verovanje da su nacisti do samog kraja rata kolektivno ostali lojalni i bili ubeđeni u konačnu pobedu. Međutim, već nakon bitke za Staljingrad, to jest krajem 42. i početkom 43. mnogi visoko pozicionirani nacisti su počeli da se pripremaju za beg, jer im je bilo u potpunosti jasno da nema teorije da odrade to što je Hitler zamislio. Na sve to, Sovjetski savez je još tokom rata organizovao suđenja i egzekucije zarobljenim Nemcima, a saveznici su preko BBC radija još 44. otvoreno najavili da će posle rata suditi svim osuđenima za ratne zločine i da se spiskovi već prave. Tako da nemačka vojno-obaveštena služba SD još tada kreće sa pripremama tajnih trasa i kanala za beg. Već u proleće 45. su imali na hiljade spremnih lažnih identifikacija, dakle kompletna dokumenta sa lažnim imenima napravljena za njihove oficire. Naravno, u tim dokumentima su navodili izmišljena tehnička zaduženja, na primjer, kuvar u restoranu ili radnik vodovoda recimo. Međutim, ključ svega u ovoj priči se krije u odnosima Vatikana i Argentine. Dakle, u jednom delu Vatikana komunizam se smatrao većom opasnošću od fašizma, jer nema veze što neko tamo ubija milione ljudi kao na pokretnoj traci, njima je od toga bila važnija egzistencija i uticaj katoličke crkve, koji bi se sigurno sveo na minimum da je komunizam zavladao svetom nakon rata nekim slučajem. Tadašnji papa Pije XII još 42. godine šalje državnog sekretara kardinala Maljonea u ambasadu Argentine kako bi se raspitao da li bi ta zemlja bila voljna da primi evropske katoličke migrante posle rata. Konkretno, mnogo evropskih katoličkih migranata. Istovremeno, nemački katolički sveštenik Anton Weber odlazi u Argentinu preko Portugala kako bi pripremio teren. Zašto napominjem da je išao preko Portugala? Pa zato što su Portugal i Španija zvanično bili vojno neutralni tokom rata, međutim u obe zemlje su vladali fašistički režimi i zato su ove dve zemlje bile važne usputne stanice za naciste na putu za Južnu Ameriku, jer su njihovi režimi bili više nego raspoloženi da zažmure na jedno oko onda kada zatreba. Naravno, moram da napomenem da nisu svi katolici, svi Španci, svi Portugalci ili svi zvaničnici Vatikana bili simpatizeri nacista, ali pojedinci među njima definitivno jesu bili više nego spremni da pomažu najgore primerke čovečanstva. Jedan od njih je austrijski biskup Alois Hudal, rektor Bogoslavskog univerziteta za nemačko govorno područje. U decembru 44. godine saveznici su u duhu verske humanosti odobrili Vatikanu da imenuje predstavnika za duhovnu brigu o nemačkim ratnim zarobljenicima u Italiji. Pomenuti Hudal je dobio tu funkciju zatvorskog sveštenika i naravno on je to zloupotrebio. Dok su saveznici posle rata organizovali nirnberška suđenja, biskup Hudal je pomagao da se nekoliko ozbiljnih zlotvora skloni sa optuženičkih klupa. Zahvaljujući njemu, među 199 optuženih u Nirnbergu se nisu našli komandant logora Treblinka Franz Stangl, komandant logora Sobibor Gustav Wagner, zatim Alois Brunner, glavni Eichmannov pomoćnik zadužen za deportacije Jevreja i Erich Pripke, organizator masakra nad civilima u Rimu. Međutim, najpoznatiji je svakako po tome što je pomagao bekstvo Adolfu Eichmannu, glavnom organizatoru genocida nad Jevrejima tokom rata. Kasnije, kada su Jevreji uspeli da uhvate Eichmanna u Buenos Airesu, tom prilikom je upravo on razotkrio da mu je biskup Hudal pomogao. Pod pritiskom javnosti, Vatikan ga je razrešio dužnosti 52. godine i on se tada
povukao u mirnu penziju i nastavio da živi u Rimu. 10 godina kasnije napisao je memoare koji su objavljeni tek posthumno 76. godine, u kojima je otvoreno priznao da je znao za nacističke zločine nad Jevrejima dok im je pomagao da pobegnu. Umro je u Rimu 63. godine prirodnom smrću i eto, to vam samo govori koliko je uticaj crkve zapravo snažan. Otprilike u isto vreme, paralelno sa Hudalovom mrežom, postojala je i relativno jaka mreža franjevačkih katoličkih sveštenika u tadašnjoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, koji su u nekom trenutku shvatili da su Pavelićevom ustaškom režimu odbrojeni dani. Od maja 45. pa sve do 48. Franjevac, velečasni Krunoslav Draganović, je intenzivno radio na organizovanju bekstva ustaških i nacističkih zločinaca u Južnu Ameriku. Treba napomenuti da je tokom rata Draganović bio vojni kapelan u logoru Jasenovac. Nakon oslobođenja Hrvatske, po sličnom principu kao i Hudal, obilazio je savezničke logore u kojima su bili zarobljeni ustaše i nacisti i tim beguncima nabavljao lažna dokumenta. A nakon toga bi ih brodovima prebacivali u Argentinu, Brazil i Boliviju. Naravno, najpoznatiji begunac kome je Draganović pomogao je Ante Pavelić, koga je skrivao u Italiji u Institutu Svetog Jeronima u Rimu, gde je Draganović inače bio zaposlen. A kasnije mu je pomogao da se ukrca na brod za Argentinu. 47. godine američka obaveštena služba je upala u ovaj institut i prilikom pretresa su utvrdili na osnovu dokumentacije da je Draganović asistirao ili znao za bekstvo preko 20.000 Nemaca i Hrvata. Pored Pavelića, tu je bilo još poznatih zlikovaca kao što recimo Klaus Barbie, poznatiji kao kasapin iz Liona. I sad dolazimo do možda i najinteresantnijeg dela priče, a to je hapšenje Draganovića u Trstu od strane jugoslovenske UDBE. Postoji mnogo kontroverzi na ovu temu, ali idemo redom. Neki kažu da ga je UDBA namamila da dođe u Trst i da se faktički radilo o otmici, dok druga verzija priče kaže da se zapravo sam predao kako bi dobio status svedoka saradnika, što je verovatno istinita verzija priče. Postoji neka priča da je UDBA mesecima prikupljala informacije od njega i da je njegov iskaz stajao na 9000 stranica, međutim, to je verovatno budalaština koja stoji na Wikipediji bez ijednog navedenog izvora, ali možemo da pretpostavimo da je njegova uloga bila da odaje informacije o ustaškoj imigraciji. Zauzvrat je izbegao zatvor, živeo je u Sarajevu do 83. godine kada je umro prirodnom smrću, mada ne možemo baš reći da je bio potpuno slobodan čovek, jer ga je policija sve vreme čuvala od ustaške emigracije. Koliko su njegova saznanja pomogla jugoslovenskoj obaveštenoj službi da pronađe i likvidira ljude kao što recimo Maks Luburić, koji je 2 godine kasnije ubijen u Španiji, i još nekoliko ustaša, pa verovatno nećemo nikad saznati. Ono što je takođe interesantno vezano za Draganovića je to da je radio i za CIA-u u jednom kraćem periodu od 59. do 62. kada im je služio kao izvor informacija vezanih za ustašku emigraciju i Jugoslaviju. Međutim, u njihovim dokumentima se navodi da je bio veoma nepouzdan i da je imao nemoguće zahteve, pa je iz tog razloga njihova saradnja kratko trajala. I okej, sad se sigurno pitate kako su ti nacisti uspevali tako lako da pobegnu, iako su bili čak i uhapšeni poput Eichmana. Pa zapravo, taj period nakon rata je bio potpuno haotičan, jer su se i saveznici međusobno trvili oko preraspodele, kako odgovornosti, tako i plena. Recimo, za tog Eichmana niko od njih nije znao ko je i šta je bila njegova uloga. I šta se onda dešava? Rudolf Hess, koji je bio komandant Auschwitza, je nakon rata pod lažnim imenom radio kao baštovan u nekom zabačenom nemačkom selu. Međutim, lokalci su ga prepoznali i prijavili Britancima koji ga hapse i prosleđuju Poljacima koji ga odmah osuđuju na smrt. Međutim, pre nego što će biti izvršena njegova kazna, on odlazi u Nürnberg 47. na suđenje u svojstvu svedoka, gde se po prvi put pominje ime Adolf Eichmann, saznaje se sve o njemu i od tog trenutka takozvanim lovcima na naciste on postaje meta broj 1. Za to vreme on živi na severu Nemačke i pod lažnim dokumentima radi kao šumar. Međutim, paranoja ga obuzima i 49. godine ponovo mu pomaže isti onaj Alois Hudal, koji mu pribavlja lažni pasoš Crvenog krsta i omogućava da se skriva po katoličkim manastirima dok se iz Dženove nije ukrcao na brod za Buenos Aires iste te godine. Verujući da je zauvek umakao pravdi, tamo započinje nov život pod lažnim imenom Ricardo Clement, radeći
sasvim običan posao u predstavništvu Mercedesa. Međutim, tragovi su počeli da izbijaju na površinu i prvi pouzdani podaci o Eichmannovom skrovištu stigli su do izraelskih obaveštajaca u Beču 5 godina kasnije, to jest 54. godine. Izraelska obaveštena služba Mossad ga je locirala i otela u Argentini 60. godine, nakon čega je prebačen u Izrael gde su mu sudili. Proglašen je krivim i obešen 1. juna 62. godine, što je ujedno jedina smrtna kazna izvršena u istoriji Izraela, makar kada govorimo o legalnim pravnim procesima. Moram ovde da ubacim i priču o čuvenom doktoru Jozefu Mengeleu, čije ime je i dan danas ostalo sinonim za nacističke zločine. Na suđenju u Nirnbergu gotovo svi preživeli iz logora Auschwitz su pominjali doktora koji je radio stravične stvari nad žrtvama. Za to vreme se pod lažnim dokumentima skrivao u Nemačkoj, međutim 49. godine nabavlja isti onakav lažni pasoš Crvenog krsta i pod imenom Helmut Gregor brodom odlazi u Argentinu. Tamo je započeo novi život prilično skromno, radeći kao stolar i prodavac poljoprivredne opreme, međutim, s obzirom na to da je imao značajnu podršku svoje bogate porodice, koja se u Nemačkoj bavila proizvodnjom poljoprivrednih mašina, u Buenos Airesu uopšte nije morao da se skriva. I 56. godine se toliko opustio da je čak od ambasade zapadne Nemačke izvadio pasoš na svoje pravo ime. Da stvar bude potpuno suluda, istim tim legalnim pasošem odlazi u Švajcarsku da se sastane sa svojim sinom i svojom novom devojkom, koja je inače bivša žena njegovog pokojnog brata, čak odlazi i u svoje rodno mesto na nedelju dana, nakon čega se vraća u Argentinu. I sad se sigurno pitate kako je moguće da je lik najnormalnije uspeo da uđe u Nemačku i to sve pod punim imenom i prezimenom Josef Mengele. Pa, za početak, za njim nije bila raspisana nikakva poternica. A druga stvar, zapadne obaveštene službe tih godina su bile preokupirane hladnim ratom i bilo im je mnogo važnije da zaustave širenje komunizma nego da se bave nacistima koji su već bili pobeđeni, tako reći. Tek 59. godine vlada zapadne Nemačke je rešila da se ozbiljnije pozabavi njegovim slučajem i izdaju zahtev Argentini za izručenje. Međutim, on se par meseci pre toga već prebacio u Paragvaj, gde je dobio i državljanstvo. Međutim, pošto je video kako je Mossad uspeo da uhvati Eichmanna, on ipak beži u Brazil, u mesto Embu das Artes, u blizini Sao Paula, gde dobija novi identitet i živi u nemačkoj zajednici gde je radio na nekoj farmi. Tek 79. godine, u svojoj 67. godini, umire od šloga koji je doživeo prilikom plivanja. E sad, pored Vatikana, glavna stvar koja je uspela da pomogne ovim nacistima u bekstvu su bili ti pasoši Crvenog krsta koji su imali sličan status diplomatskim pasošima. Crveni krst je na zahtev Vatikana izdavao na hiljade praznih unapred pečatiranih formulara. A upravo u Rimu se nalazio jedan od najvećih centara Crvenog krsta, što je njima bilo jako zgodno. Inače, Crveni krst kao organizacija tu nije imao neku ulogu, već je jednostavno Vatikan iskoristio rupu u njihovoj proceduri koja je bila povelika. Trebalo bi pomenuti da recimo bivši pripadnici SS jedinica nisu sedeli skrštenih ruku čekajući da im Vatikan ili neko treći pomogne, već su se sami organizovali u međunarodnu mrežu pod imenom Odessa, što je skraćenica za organizacija bivših pripadnika SS odreda. Veruje se da je glavni čovek ove organizacije bio čuveni SS pukovnik Otto Skorzeny, koji je nakon rata pobegao iz zarobljeničkog logora u Frankovu Španiju. Ova organizacija je zapravo nastala na inicijativu grupe nemačkih industrijalaca i bankara koji su želeli da zaštite svoju imovinu od saveznika koji bi je zaplenili. Ta grupa imala jasno definisan plan bekstva i sklanjanja kapitala i sve je funkcionisalo kao sat. Dakle, naprave lažna dokumenta, begunci prvo iz Nemačke pređu u Švajcarsku, čija granica nije bila preterano čuvana, odatle ih dalje preuzimaju franjevački sveštenici i dalje idu takozvanim monaškim putem do Italije, gde bi se privremeno skrasili u Rimu i odatle bi ih dalje slali u Španiju, Argentinu i Brazil. E sad, postoji i još jedna destinacija na koju su išli, jer kako se antisemitizam pojačao na Bliskom istoku stvaranjem države Izrael, tako su saradnici grupe Odessa iskoristili da sklone deo begunaca i u taj deo sveta, i to najčešće u Egipat, gde uopšte nisu ni morali da se skrivaju. Što verovatno mnogi od vas nisu znali, jer nekako kada se govori o ovoj temi, svi prvo pomislimo na Južnu Ameriku. Međutim, postoji još jedna zemlja na koju svi zaborave kada se govori o utočištu nacistima, a to su Sjedinjene Američke Države. Za razliku od Argentine i drugih zemalja u kojima su nacisti prihvatani iz
ideoloških ubeđenja, Amerikanci su to radili iz čiste koristi, pri čemu su regrutovali preko 1600 naučnika koji su radili za Hitlerov režim. Ta američka operacija danas je poznata kao Project Paperclip i bazirala se na uverenju da su ljudi poput, recimo, Wernera von Brauna, konstruktora smrtonosnih raketa V1 i V2, i suviše korisni da bi trunuli u zatvoru ili završili na vešalima. Pre svega, hladni rat im je nametnuo potrebu za ozbiljnim kadrom za obavešteni i kontraobaveštajni rad, a iskustvo nacističkih obaveštajaca uz već izgrađene antikomunističke stavove bili su previše primamljivi za američku vladu. Moram naglasiti da nisu svi među njima bili direktno povezani sa nacistima, međutim, neosporiva činjenica je da su nekim ljudima biografije tako reći oprane i da su tom prilikom dobili potpuno novi identitet. A koliko je takvih slučajeva bilo od onih pomenutih 1600 ljudi, to se definitivno ne zna. I okej, jasno nam je da kapitalizam i moralna odgovornost nikada ne idu u istu rečenicu, ali zašto je baš Argentina odigrala tako veliku ulogu u skrivanju nacista? Koji je bio interes Juana Perona, tadašnjeg predsjednika Argentine? Pa zapravo, njegova ideologija, koja se još naziva i peronizam, je neka, ajde da kažemo, light verzija Hitlerovog režima. Peron je također mrzeo američku i britansku spoljnu politiku i bio je vatreni antikomunista, ali zanimljivo je da je prema svima njima imao prilično pasivan stav. Međutim, ako se samo malo zagrebe ispod površine, vidjet ćete da je i u ovom slučaju, kao i sa Amerikom, iza svega stajao novac kao glavni motiv. Dok su bežali preko okeana, nacisti su sa sobom nosili zlato u džakovima doslovno, devize, umetnine, šta god hoćete. Naravno, sve je to opljačkano od njihovih žrtava koji su poslali u smrt. Juan Perón je u svemu tome video priliku za lično bogaćenje i skoro objavljena dokumenta vlade Argentine otkrivaju da je Perón lično zaradio preko $200 miliona u današnjoj vrednosti novca, uzimajući mito za skrivanje nacista, a taj novac je opran upravo uz pomoć nemačke zajednice biznismena i njihovih poslova koje su započeli u Argentini. Na kraju, kada celu ovu priču svedemo na brojke, imamo oko 45 miliona stradalih civila i još nekih 15 miliona stradalih u bitkama. Naspram toga, u Nirnberškim suđenjima sve ukupno su 24 osobe osuđene na smrt, dok je 161 osoba osuđena na zatvorsku kaznu. Daleko od toga da bih ja ovako komplikovane stvari svodio na oko za oko, zub za zub, što neki jesu pokušali da primene, o čemu smo pričali u zasebnom videu, ali ipak mi nekako zvuči nepravedno. Upravo iz tog razloga smo kasnije imali pojavu takozvanog lova na naciste, o čemu bismo pak mogli da govorimo u nekom od narednih videa, jer to je jedna potpuno odvojena priča i tu ima svašta zanimljivo da se kaže. Na početku priče sam rekao da je veliki broj informacija i dan danas nedostupan javnosti, a ta tajnovitost je naravno bila inspiracija za razne teorije zavere. Najpoznatija, a ujedno i naučno opovrgnuta teorija, je ta da je i sam Hitler preživeo rat i pobegao u Južnu Ameriku. Forenzičkom analizom vilice, koja je pronađena u dvorištu Reich kancelarije, dokazano je da se radi o njegovim posmrtnim ostacima. Međutim, ljudima je veoma interesantno da maštaju. Mislim, ajde samo zdravorazumski da razmislimo. Mi već znamo da je Vatikan tu odigrao najveću ulogu. Znamo za američku vladu, znamo za Draganovića, znamo za Mengele, znamo sve ove najvažnije detalje. I šta? Šta sad sa tim da radimo? Šta bi promenilo da znamo i za Hitlera, kada vidimo da nikoga nije briga za to? Međutim, ono što možemo da naučimo iz cele ove priče nije to da treba da nastavimo da isterujemo pravdu za žrtve Drugog svjetskog rata, jer svi ti ljudi su do današnjeg dana mrtvi koji su učestvovali u tome. To je besmislena priča. Već treba da vidimo kako da ne dođemo u situaciju da neko negde uopšte treba da beži nakon što je napravio sranje. A i ako do toga dođe, da mu ovaj put ne dozvolimo da se izvuče. Ukoliko vam se dopao ovaj video, možete me častiti kafom klikom na dugme thanks ili hvala i ne zaboravite da zapratite moj kanal, jer na taj način šaljemo poruku YouTube-u da ovaj video preporuči i drugima, što bi meni veoma značilo. Vidimo se i sledeće nedelje u istom terminu.